clear tu te chibai ule voin hi December ni somni pathum sang ni somni pani ania tuna hian MZU Zoology Department Laboratory kan lenglut meka hei kapula hian Professor H. Tillerem sanga a oma Professor H. Tillerem sanga le anau te hi an thokrim ema research na sat takinan beya an kut chuak te an thil mu chuak te Science Journal lar tak taka a chuak chur renga mizo min ti ming moi tu te an ni mai pi alama indiram tan po hian an chuan om tak setin ka ria ani manilok December ni som pasari khan delia the Habitat Trust in Grand Award nuai som ni pangazet mai an hlana khami chang tur khan hlan ni tur khani ti teng thilhar sani mi sang chuang in an dila chumi zinga jonan sor khan an thlifim zel ha mi pathum vel an thlan chuwa ani hetel ani an lom pui hle maya ti chuan kha thil an don chungchang a te khan in interview ve rim te kha tul kan ti a hei kan han leng lut chot ania an ha tho dan te tin an hun ma te pokan fanganga anaw te po interview te kha kan du ania chu tiang chuan voina hen hun kan mangdon ani ole hemi in thil zuk nge ni boy puya hi ti mayang the Habitat Trust hi kumdang an lo sem to ngayam the Habitat Trust ho hi THT tinan soiboka ni hi sang hi le somporiat khan din tanani ta chuan hemi HCL company computer company ganti hemi hianin a finance ta chuan hetiang lam a grant turang chi kha award pek turang chi kha advertisement an chuata kumin sang ni le somni pani khanin mi sang chuangvel khanin an apply a khang kha jury committee and tik member ho khatiang expert mun thang ami khovel mun thang khatiang conservation lama nge expert ho khanin screening an lo nei ta kan proposal le kan thilti tumte kha atha nian khria thau kha som pangan thlang chuak ta kha finalist kan tita chuan ni som paru khanin khang ho kha min ko khom ta khuta delia chuan jury khatiang expert ho ma khanin presentation le discussion kan nei ta presentation kan pek baga khanin zona tikrang thang khamin zota mit som panga kha hun min pe exam ve de hlek lo mo a presentation a tak kha chon jam chong lo discussion pokan nuam ka tia adan chu hun kha limit baga doin mizoram a thil om dan le kan satel le sumsi te khadi kan nungcha vele tianga athenin ti hluma eya tan te thenin talatan ten mana ti khan thenin an zor suma tiang khan khatiang la mol manglu tuk ang chi vel khan soi chuale I local mi hetiang thingtlang mi tena kan har sana to te kha khanga soilan pa ka du nga la chan chu khung hawa chuanin khatiang satel sumsi lai hawang dewa kan ngai khan ni chuan ngai poimua endangered vulnerable ti te khatiang critically endangered khatiang criterion noi om vekan ta IUCN noya khang kha han soilan le an man dan te a mirethei timayang hei khosakar sa tak te tan sum lo to na te ni ve theina te lai te kha ka soilang duwa ba ka awareness kan ma mozi le legal awareness hemi concern department poina malak anga izia de kha khang kan soilang bokta chon zo na pochi khang atam khop maya tinge in mana iktian in rescue chon tingin ti rehabilitation te nayem enge captive breeding te chuan enge relocation te tivel te khang thleng khamin zo ta kai khanin hai tiang protected area kan chhuat chungchang te soi zauna chance ka mang ve lo thung ta ma rule ngan vel te saphai te dampa de kan chhuwa khatiang chi ho enge relocation reintroduction ang chi ho te kha soi zauna hun thata kha kan nei phata zo ka chuan khami kha presentation kan ti zo vek nu khanin khalai expert ho khanan lo screen le ta chuan a tu ni som pasaria result puan turin ta antiro pui khop maya a I mi poimo rualang chi ho le chanchin bumi ho NDTV ti te konglai newspaper the Hindu ti vela mi khatiang reporters ho zong nen kan ri nai khana puya chuanin khamia finally sa khanin khaminia khana zamom du to zoka a main video clip miron thon ro thalak nen khang ho in thil proposal vel kha soi fi nan an tia kha khamini so tan khan lo nia chuanin
NGO ka tiang conservation lian pui pui khan tam khop maya ke ni kha main kan department mingin ka apply khan ya amaro chu enge pan card te auditing report chi rang kha annual report te ne lamangai wang khan kan thi ngai naum lo department ming khan chon individual ron apply me ron ti awang khan ke ma ming khan kan submit khan ta chon adang ho zong kha chu kha tiang NGO lian india ma po Bombay Natural History Society ti te Zoo Outreach Organization ti te The Forest Way a tree ti te lian pui chuan filmmaker le cinematography lama sang tak khatiang videography sang de ho khain ta anan display ta video ho kha a pui lom khop maya a nature khatiang documentary pui de haron so ke ni kha chon helai kan kot kaya kan enclosure velami video fakha te khania chuan lo mana simpo khanan puan khanin kami organization lian e ti te Bombay Natural History Society BNHS khango khan pani khanan lata photta ele pe ka chon talangai don hi ti dan kan khetong ka khatiril ru to pathum nanan puan pathum anan puan a chia khanin chon ke ma khamiron puang ange miron lamve ta oi po har khop maya chuanin hude uzok ani mo chuanin mi khan an congratulate loi ta chuan khami function zo po khanin nge journalist po khanin mi khan borna save ang khop maya chuanin ange an ho tu te zinga mi te po khan ka mudu chen en kina nge in malak dan tu te po soi kan dunya nge khiat ve kan duwa khatiang suggestion te po pek chikan du te po khan tie chuan khang tiang te po kha khana mi poimo ho te kha neng khan ka ing kong falan ni khan zona le suggestion te khamin pe ve a ami khan lom pui thiam ve khop lom mai ni enga tan nge sum hi manin tum tak de berle kan proposal a khami objective a chuanin heng Mizoram kan satel sum si nei ho te hi engen poimo na species engzane kan nei khoi mun ha tengen om chuan khang ba ka khanin khang ho conserve ange hum haldan turang kha entiam ma kan lak dan turang te awareness te khatiang athing tlang khuwa te le NGO we me te ne tang ko pa in riat le in zirtir na te ecology ecosystem a enge role an nei tangkai na nei ti te school le khatiang chi rang khatiang malak chau ba ka khatiang lama tuimi hi khotina de tho hian om ve a khang ho te ne tho howa khang an ram thalai ti mayang satel sum sivel omna ang chi ho te kha hum hala nakin zela an mani thla pun theinan mang mai lo nana om ve theina turang chi khatiang enge lo chin chia a en kol chawang khani ber chu chuan athen phei kha chu khatiang bazar ate mon lo zor ni chuan khul saka mowa khatia hemi concerned department forest department in Trangkopa protected area vel chuale khatiang vel khani ta achan chu khang kha chu zona po khana tama i amaro chu main rafor award le rafor grant le IHS atain rule chu chungchang in zirtin le hum hal danang chi kha fan kan lo don to le khami kan experience ting tlang ko mun ran le forest staff te training kan pek atang khan experience kan nei ve to ta kha wang khanin thil har salo tur kan ngai khami se so tan khanin kum ni chung sang ni le somni pathuma tanga sang ni le somni panga thengang tur kha ani ta nei khami kan sum man tur kha chu MZU Zoology Department compound Olaya hianin hey satel enclosure antimaya satel zirbing na atana munpha thade umayan lo neya azaul tuk lo na a hela hian satel chi rang an omani ti chuan an tui chen na turte tin an tom hul na tur puk te an siam saka an tui in turte tiang hian an chop sak boka chu tiang chon tila hian satel kha chi rang an da a hey gospel zo than moya mar ania gosa he am veng tlangwal ania helai zoology department a hian sar HT nuaya satel zirbing na ani hian kalpui ania helai enclosure a hian satel engzar vel nge omle gosa tuna hian somni pariat vel helam big enclosure one kan ti ta he ta hen kan da me ka chon solam lep pi lama sonin khomola omchi top big tel rang ka ti ho kha som pani kan da le bok enclosure dang in nei tin ani mo enclosure pani kan nei ni chu helama hi chuan sum si le e tui satel kan ti le
tel pui hi kan da de bi ka mo helama hen ole tiang chon mun ni kan nei ani chu hela hian hei telpui a bok run mai a telpui hian dani ta hian mizowin telpui kan ti kha ani an lian thei khop mai a telpui kan ti hi lian pui an om theya thlang ra ti an om thei ni chu tiang khop a lian te chon om thei ni hela hian in satel lian pui mai ta hian bok run mai a tom hul na tur a puk khan siam sakani he hela de hian hei an tom na tur tiang hian in an siama an ti thale mai a ti chon helai noi hianin matta tlan ti maya mizowin aming enge ni kan nei leo o matta tl hi sumsi ti bak hen soi san nei kan nei chi lo mo mi zo hian e sumsi hi chu tuya anom thin ta he poi tuya om chi tho ni ta amaro chu e classic ten ni a le a behavior shima hian hey e anting ka sen dum le e lui kam e khami lei vela in phum chi ang kha muddy area in phum chi ni wa khan mattartel ti khan a common name khan po ta a hai chu thayem o khan en chin lokang matta tl han ti maya mizowin sumsi kan ti kha ni e kha alo in phum thuk wak lo khu da hon om kuk mai ti khana ma ina a in hai vur mai ni mo tian atom bodu na han in hai me a chon tuya om du le e tui khana pan ve le me a hey anu nia thì tuna hian panga tui to ni ti keu kan tum me ka he kan boi pui chan ani hi exotic ang chi thawan ni ai ni lo hei chu endemic i kan lama om sa ve shim ko nu min pek sa ani chu ole exotic ti kha kan lo ko exotic ti chu e ramdanga tanga he tilaya an ron lak lu hemi kan ram chul chuak ni lo iti mayang kan ram chul chuak ni lo mun danga om chi khatiang kha an ron seng lu hian har san na thleng thei ve khop maya hela hianin amita hianin pakhat a kengin ka ri hi exotic ani em gosa hei hi ai akol lo leka red deer slider kan ti ho i kan riat dan tu chun ina kan khoi fur tero te sing vet ho khanita an tet lai chun hei hi puitling to he than kin to a cute to lo thì mấy tiếng nula hao tên lồm ta thì khan inang khoi na sa hey hi koi tiet lek lek khati ang chi khamo hay abit nunga sen vet hi aming putchan red ear slider an ti chan khan ta hi exotic kan ti chan kha kan rama omsa ni lo mun danga tanga kan chok lu ho kha anita a ram danga tanga ron lak lu exotic kan ti mai na har sakna athen thei dana khamin han silfia lok ta che ama sain red ear slider bi khan soi taila kumi US le northern Mexico vel atanga an native area chu ni ta khatranga khovel mun ranga khatia pet trade manga kan lakol an lakol khani ta ni chon I exotic how hi apoi na em chu entinan kan rama nichina satel sumsi kan huta te kha khang ho tan khanin an hok sakta ni I khating exotic nichina red ear slider kan soi de poka fekan di te red asang em ma omje chu ani tha pun dan kha midang satel ne na compare khan a red asang bi gani I April atanga I October thatop lampang thleng hian in an breeding season ani tha pung hun te deng mizo tong chuan khating anga ngai khanita chumi chung chuan an voi khatuya hian som atanga som thum borvel hin tui thina chuan kum khata hian voi thum emo a ai tamte in thla pungta theita ni an tui thei tin hani chu kum khata an voi thum amo a ai tamte khami ni wang khan I thum khata an tui khan entinan som thum panga lo tui ta se kum khata voi thum lo tui ta se keu ta vek se an pung hluai don tin ani chu chuan kan ram kan nei sa ho hi chu kum khata atam pera voi ni te an tui ve chau ta khami wang khan I kan rama entinan I ram noya zalen takin an lo chuak ta ni kan lak lu ho hi chuan kum khata voi thum lo tui se an tui zong kha keu se lo puitling ta se an pung hluai don chuan chumina harsana athlen tu chu kan native kan nei sa ho sumsi le satel tang khan chena mun anga te tin anin thla pun na mun an breeding site kan tiang chi te an tui phum na mun ate tin cho chung changa te harsana tam tak competition kha ti sang don ni chu I interspecific competition and tia species in ang lo te in kara
an lo in compete ve thin naka ati sang ta hloi do ni chu chuan I heng ho I exotic ho re re hi I an fei bok awang le I nung chadang ne na compare khan I khami awang khan kan nei sa ta khan in dam kho chu na chance kha tlem do an ei tur entinan china po achok lai kan hunga an active em ani kuta han king po hian I ken re le thei loin an chereng chuan nisa ni se an nilum an ai tha em a reptiles chu mishing teng in thisen lumna nei velo wang khan nilum an mamo ta ne nisa kha an body temperature maintain nan te metabolism thataka flow the nan te khan khami I nilum ai konga te khan satel le sumsi dang kan nei sa a hianin I enge an ai nem jok helai kan enclosure chung ringa ta po hianin I chuna ni lo chuka I satel dang ta chu ten an tomboa an ni chu nilum an lo ai I veng thin ai I an metabolism ti chak theinang khan ti khan khatiang te tenga te khanin I enge exotic I invasive ani na khalo lang ching em tin cho chung changa khan sanga te kan han pe thina lai kan sumsi te kan tui satel nei hi kan han feed re hian a huam hau ber an ni char ni makal tuk hey real life a han chu chaka an chang thin tiang khan tin I red ear slider hi khovel nung cha za I invasive an thlan chua khan khovel huap ani chu ta khan an tel ve heng ni chu I ramdang te pon boina sa hetiang awang hen mo I chan chu ka soi le soi nu I kan nei sa tang khan an nok wiang wang khan nakina ram nuk khoi thil ti tiang I nung cha ma ni se alapui thuyang ti hlom kain ti mu na sa sia kan rama hen mo ni china I sumsi pakhat vutkara kan hai chu khatiang chi ho soft cell kan ti ta I an family a chon try ni ki di an tia soft cell big sumsi mizoina kan ti ho khang ho mizorama engtenge oma enge an din mun I mang mai hla oma ten dingem entinge aram mi puite hian I khang sumsi kan mu dan I kan ti chereu zong in kan nge nia kan hum hal nge kan lo ngai hlu khatiang zong I zir chian na turata na I kan grand mukhani ta sumsi bi khau mizorama omte entinge hum hal dan hi kan kalpuyang ti te kha ho I kan ti thei nan khan ni ta kan grand mukha I pathian zara kan han mu ve hlawa lom om khop maya I kumsa ni som ni panga thleng turania I chuan mizorama hian sumsi hi tuna hian chili I kan neya china kan hai chuang chi kha lisamis pangte ta antita Indian flapshell turtle antia I a common name a chuan mat turtle te pon ti thinta tin amaida ornata jongli antiboka chuan Nilsonia nigricans ti te chuan Nilsonia nigricans le amaida hi kan soi tlem kan soi sau du dewa Nilsonia nigricans hi kumsang ni bor khan khove la tang wild ta hian extinct to anga ngai ni ta chuan khumi Assam le Bangladesh vela an temple pon vai ho pathian bek na bul haya an tui khwa neya khan an lo ma chu ti lo chu khovela hian an mang ni nan ngai thin ani chuan ni extinct angin criteria pon da tarenga ma se khami kum ve khan I khumi Brahmaputra lui dungvela khwanin a wild population kha an mule hlawa chuan tundin muna hen critically endangered antia mang la to lutuk ti na angani ta khovela tang khatiang Mizoram hian kan lo nei le hlo ni chu chu ani bokta poimo em khumi bu changphai Kolasip district lam le ma mi district lam hen tlemin an tam deuh hleka tlema elevation te lo hnem awang hian chuan kan sumsi nei pakhat hlule chu amaida ornata jongli antia kuming kum ti lam khan subspecies thar khovelina alashiat ngai lo ani ti kha anon pongzar ta harpeto joa journal a hena rom publish ani chon hi tlemin an run thak de hleka ti teang kan khoi lai me kanita enge species thar subspecies thar ni ti confirm na tura poimo song kan nei vek to ta ni DNA molecular work lam kan khoi vek to a morpho kan khoya distribution engkim kan pe vek to chon kan tho pui pa pakhat gohati lama mi khon tun ma a lozir thin northeast le India ram vela sumsi satel lozir thin US lam le Australia mi lam mithiam scientist
มาสาเฮาค่ะเราจูเบรอนตานี่กันให้กันข่อยเมกาจุดเตียงขัดเตียงจุนี่อีถกเขาหวังเราจุดเดียอันนี้ค่ะฟินแคร์กันเราชวดนี่ไม่เตียงตรงกำไว้เรานี่เราเซ่ข้ามีนิวส์อันเชียดเวละคันอันเรตมักกันนี่มาอินไปเฝ้าทิ้งค่ะอันเรตมักกันชวนการนี่ชูงินอันรอนติดชวกอาริลุนัดทางดูเขาไม่ลำปังอันรอนไปเฝ้าเจ้าอันเรตัมักดีนั่นมั้งข้ามีกันเสาเฟลโตโดนาให้อีถกเขาของกันติเวลาคานินอันเรตมักกันนี่จูมิโซเตมิโซน้ำอังซองปนติดยังมิงชัดนัตูร์ค่ะซาบเฮาฟิงแคร์กันเจลเราเดียวอันนี้เบอร์จูจุงเฮาเตจูเนี่ยจูฟังจนกันในเฮาฮีอภัยไม่มาซุ่มซีเฮาฮีโคเวลมุนดังปอมเราจูนันจีนักสอยตาอังไม่ได้เอาหน้าตาจงลีกันตีอังจีเตปค่ะเฮลัยมุนฮีออริจินเอานักมุนดิกตักจีนบังกลาเทศเลยอัสซัมข้าบักโคเวลเห็นมุนดังเราอันนี้จุงเฮาหุ่มฮัลเลจิรเจียนนะจูกันทอเบอร์ตูจูนี่จูอัตโตเบอร์นากันสอยเบลเลดูจูเฮ้กันมัวเฮลัยมุนอาโปenclosure เตกันเนี่ยสัตเตลเตซุมซีเตเตียงกันกอลตานี่เฮ้ยเอ็งทิ้งไงเอ็งกอลงดเทติเตปกขจรนะอมไม่เทียมีปุยลำจังเตปนจู่ๆแกนี่เฮียนเฮลัยเฮียน research ตีนานบิ๊กเลี้ยว permission กันในตานี่ chief of life เดนจังเฮียนจุมบีโปจู่แกนี่โปเฮียนเตียกันสัตเตลดาเทกุมสมนิจงติเตข้ากันกอลเทบิ๊กจงเรา research กันติชูงตานะ for the time being research กันที่อภัยโมหุ่นชูงะกันกอลเทนั้นเจ้าว่ากอลข้ากันนี่ตานี่จวนกัน data ดูอังเตกันลากจนนุขันไง wildlife sanctuary ที่อังเตขันกันชัวเวลทินตานี่ข้าที่อังเตขันดานข้ามีปุยปนกันเช็ดอภัยโมอิงกันเสียจินexotic กันที่อังจีตุนไล่ไปจนนุ่งจะตรูกันมันน่าสากันเช่าๆงะข้าที่อังคันลูจ่าลูเวรีงดเตอินน่าลูคอยเตอันที่นั้นสเตลเตลปุยกันเตียงชีเตซุมซีกันเตียงเชียงปนเรามันนะเราคอยโมเราเอียงเตค่ะดานินะพัลบีเราตานี่schedule animal อันนี้อวังเฮนินลุงอินตานเทนะเชียงคันเฉมเทนี่ปอยสตัมตักจอยน์จู่ฟังจนอินละมาเรากอลเตปมิจว่าจวนดานอังเดียกเตกทิลหันตีเราจางเตhiอมชีนะอเมริกจู่กันเชียตุรไปหมดเดียวจู่ขัดเตอินเรากอลเตเราคอยค่ะดานโบเชียนานี่ที่ข้ากันเชียดอภัยหมดเล่นกันเชีย Professor H. Tiller รำสร้างอะไรอัฐพุยเตอันนาวเตเฮียนหาเทียมายาอันนาเฮียนอันตุยหารอจุนเทลวันนี้จานไรปอนสอยเฮกโลวาจุดยังชวนอันหุ่นซงฮี research เบนันมังอันนี้เบระการเทชวะ pandemic in หุ่นไรตักมินเจนจิละดิชวนให้ตัวนั้นชวนนั้นเกียงโชว์เดวะตัวนั้นเห็นทาร์ทอเลโดนเอ็มนี่ตีสอยทอมเตอมาหูพรมาเร่งวิวสุดที่แม่กลายชวน pandemic ข้านัดที่บอยเววักเลวอันนี้เขาฮีอันนัทโอฮีอาเทนจู MZU อ่ะเฮียนินอันตั้งข้างชวกไทยลวินขัดยังอินคาร์คิปกันนี่ไล่คานเงี้ยนี่ให้หลังวันบุญสร้างแต่เพจจุดที่ไล่อ่ะlaboratory ให้นั่นตับเดี๋ยวจุดแม่ชวกไทยสีเราแต่คันหุ่นไรตักกันออกมาจุดที่ช่วงชวน Professor H. Tiller รำสร้างแต่ปนละมาจังขานนี่เห็นว่าเบกเวลทุ่งงานอิน communicate เรื่องติขานตุนไล่ชวนอินเทอร์เน็ตอัฐตัวเดี๋ยวชวนอันหนาขัดโจลลวินอันทกันนี่เดี๋ยวชวนอันรำกัลข้าอันทุลจวงไม่เราบอกว่าจุดที่ยังเทียดปุยตัวแต่สิงชวนกันออกมาดิเฮ้ยตัวน่ะเฮียนินอันติลายาอันมิวเซียมอิติมายังเตจอกกันหันลุจิลเมกะเฮลายันนันทกนัสไทยคบมารูลสิรังตาเฮียนันโคยาดิจนเฮลามาเฮียนให้รูลเลียนมาให้ฮิจูกันโปรแกรมมาพวกเราตาหลังโฟโต้ทีนะรูลงานเลียนลุตุกไม่ตาเฮียนละคอยนี่จะทุเร่งไม่คุยคนเอามานี่บอกรูนเร่งไม่จะไอฮิตุยวิวมายาจูวังจูนักฮิเซลนะพอเฮียละทราวิววันนี้กันล้อมขบมาให้คุณยังไงมันเช่นนั้นคอยตัวกลุ่มนิเวลนี่ตัวเอ็มออนคอยทัศน์ปารุกันนี่จูปุถุชมันทัศน์ปารุกอติตัดว่าปุถุชมันอินโทรดักชันกันไปล็อกพอดแดงอันนี้ฮีHT Deceptionอันนี้H. Tiller รำสร้าง Professor H. Tiller รำสร้างหัวเฮียน research ทีนหุ่นไรตะก็อมเวตัวอันนี้ฮิมิโซรัมเล่มณิปุรบีกะเฮียนิน primates บ้ากะ rule เตตินอุจังเต zirbing na akal puya phal na permit nei thapin manipur le mizoram akop ti na ni chu
ani hian soitur tam takan hei experience anga ani ti chuan hela hian in pudi semana Manipur atanga aron lak thak a oma hei he Razel Viper antia mizo hian in Razel Viper hi aming kan nei mangtlat lo Mizoram a hian Razel Viper mutura omvelo thina wangin kan la mungai lo chu ni phot maya hei Razel Viper hi hetihan en mai chuanin arang rak maya saphaya ang em maya tam tak chuanin saphai no te ni hi anti mai theini ma chukna em mai ni tur chalu tuk anei ni Viper kan ti zinga mi kha ni Razel Viper ni kan ti to kha Viper omje chu ngau sei tak akom hetiang khatiang nei chi ho khan ni a rule to ha te tin mountain pit Viper kan ti maya rule muk kan han ti chukna em mai khatiang chi te rattlesnake thalera omchi khang te po kha Viper thoan ni khatiang chi zinga mi khan ni a heti han en mai chuanin hei atial rak mai sia hei hi pudisam hei hi a no te nge a puitling le tuna kan khoi hi chu anau te nia pali karun keng tha chumi a chuanin pakhat puitling ania chu zirbing atan kan mang to ni chu a puitling eng chena sei tenga ni thei tlang pui fitli atang fit nga bor ali an ve le tho mai a ti chuan ani le eng tin nge ni hei hi lak na chang hi han riat an ron ril che em ni tun ma tang khanin zir atan kan du shrim ba ka chutiang chuanin a rem chang hlau ta keima mani November thla lai hol khan kan thlok zuaya an chu ka han root khom mol ta ni mun khatami an man nge ni a mun sang amian lo ko le kem bizo abia la zong chon hun khatanya ma se a location kha jom hun sang chutiang an ngar yewani mo nga atamanti hei ti chuan in hemi ilak ma hianin Razel Viper hianin chukluma lo nei to emmi kilama report a omamo pakhat moirang khunawan te mei te khwa khian kita khianin pakhata chuklum to ante chu minun shela Razel Viper hi north east a om ti chu hriat ania Manipur ate pon mu fova Mizoram aro hi chuan mutur om lo nge ni kan la mu lo chu ni phot maya tin Razel Viper a hianin record fel fai tak hiala om lo shima Manipur mi tuna pu desemana a han lak hi record om masa le athalak khatiang han produce theitur kan nei masak berani tlat mai chu hlut na pakhatania helai ange me nung chungin ti hian pani tuna hian khoi me kania pani dang pali ala thla pani dang te ro kha chu zir chian na tan an zai duan postmortem duwa ko chung om dan te an en chiang duwa tin an vong tha duwa chu tianga tan chuanin chiuhlum an nia pani dang ro chu hei risel takin an la om me kania ti chuanin pu de shema hianin hei hi aron hon thabokani khita Manipur tangin hei pu de shema nge ni le han soi chiang deuh te che khongain hei hi asap ming tak chuan common name hi salamander ani topa chuanin scientific name hi Tylototriton verrucosus ti ania hei hi zirbing atan tuna chithar polan nima na nakina chu lakal me kania chuan ti sari ko talo om lo emmi north east hian Arunachal le Darjeeling hi oma chumi te lo chum hundanga om lo Manipur le Mizoram a chuna om lo shim ani mo India ani chu India pumpui mo chu Darjeeling le Arunachal chinchiania chuanin hi amai ro choi hian chitharan ni palhlau chuan chu thria theini om sa ho khamo hemi GB ka hemi Razel ka han lak chunga ka han root khom sok ani chu ole hei po hi chiang zo kala zir chian turani ta new species te po chu lo ni mai thaya mundanga an lo mu to record an nei ne na in an le an lo te kha a DNA sequencing te helaya an tianga te chuan khuta Bangalore emmi an thondon ka helova mun pui zo kan juk thonanga khol tha zo kan lo enanga chung ho result atang chuan hei hi engene new species po ni mai thei ani lo mai thei boka andang lam na khazir chian tur ani don ta chu tiang tho chuanin hemi Razel Viper kan ti po hi hetilai north east Manipura an han mu chuaka iti mayang an mu fo na hi chu rei to ni mi te po chu fo to inarin om
khila khina tamriu ni na langa maro chu uluk taka hanzir bing na le khatianga mumal taka record khala tlat lo hi avoi khat na tur anita a ti chuan hetilaya pudisema hian palieron hon thlak zinga pahnih danga khazir chian na atan khating khanan han song bolta a DNA sequencing te pon la tuna hian Bangalore lama an thon meka result an ngak meka heta mainland India a an lo mu thin tenen in an lo na a omem danglam na a omem variation a omem ti te khan endona ni ti chuan new species po chu alo ni dei thei tho ani a result a zir khan chu tiang chu an din mun ani khang khakan han tar lang ve lok ni ta se athange ani hi Amit Kumar ania Katak Odisha lampang mi dai ania ti chuan hei SRHT nuaya tunai research ati mekani Moorland National Park ki besa mangin carnivores lama research ati meka ti chuan ani he hunrei tak research ti to ania Odisha lama khuta an mani khuwa te pon yang kataka tero chuta chuan forest department nuaya te thokin research ati chung ten hena belkhom phei chuan kumnga tal top mai research lo ti to a savatha te hil nem em to Mizoram a po hian savathala nal tak tak hi ama kutsuak hi kan lo nei to thina tin ramsa thalak anei thalom khop maya carnivores kan hanti big tuna azir bing hi Moorland National Park base a hanzir bing phei hi chu mi tena an mu zen lo ram sawang tak tak khang kha thalak anei thina nia carnivores chu kan riat thiam theidan tura chuanin sahel AG sadang AG itimayang khatiang chi ho kha anni a keite sa keite ponyanga keite khatiang chi tin sakngarte kelral kan hantiang chi te sate te khatiang ho kha lai Moorland National Park a hianin mi tena an mu ngai manglo a ming deuh chu kan nei nia kan ngai to te po kha ani hian thala ka nei china a hlu hle mai ani ti chuanin Mizowin sa huai kan ti mai slow loris muang tak mai chi kha thinga London pongo ti zoi te ti tel chi kha sa huai kan tiang chi te kha mutur wang em to kha ani hian a thla te la in a zir chianga Moorland National Park atangin ti chuan chung chu Science Journal a publish to a Journal of Theten Taxa antia jot antimaya journal lar taka a publish ania hei hi Mizoram atang phei chuan na ma saper ni hialin country a hemi sahuai bik zir chian na record thatak maya nei te hi kan lom tak zetani sahuai hian tur hlau tak mai lo nei ni tak mai ania ang ting ania tur nei dana kha i han soi chiang don mi se te lo nei to mi sot ta izir chian na lama loa an siam line lo tharan siam line mo chuan thing an zai thing zai zo han pakhat thing chunga alauma chuan mi an mua ke po kalauma chuan kasoya kha chu khoyaman kal thelowa rama po kha omlowa chuan rama kan da tur chu katuma chuan mi chu kan asoya kha chu kan mananga chuan rama cha devin ram chua kan chuanga ram noi kan chuanga chuan mase mi an threlowa kha chu venom tura nei chin kha chu mi an threlowa chuan anman molutuka chuan kutin an mana chuan hei sawhai chu stress le nei chuan achil kha hela tangin venom gland kha hela oma tur gland khamo chuan a stress nei chuan hela tura chuak theya chuan azak noya chuan a stress chuan hela alu kha chu hela da china chuan hela liak chuan a saliva nen a tur kha mix chuan chil nen khan mix chuan kha chu venom anita chuan kha chu kuta se mana mi pakhat ka se mana chuan anavia ve mengting le o mathiam athilo masei a se line to thisen chuak athisen kha chuak mana chuan minute ni vel a se charchara a kan chuatir thelo harlu tuwa ha kha chu pa sei sazu kha khania chuan kan chua
chua zo chu kha chu jacket in kan mana chuan bag an da cha chuan minute som panga bel chu engma effect om lowa mane mase minute som panga zo effect om le a hei luak chuak le tho po har boxia chuan pumana chuan hela hi mui le mai kha chu at thau avung veka chuan tho po har boxia chuan mu chara ma se mu theilowa pumana boxia kan lau boxia ram chua kanoma ram noya chuan khwa la boxia chuan net signal pom boxilowa chuan enge dam doi po kan nei lowa kha chu awareness pe turania hei kha chu mian she turania tura lawom kha chu aizola po hei aizol le khwa dang po chomphai po mi in chungan luchina rama heta chu rama wang boxia thingtlang chu heta tlem lutuga kha wang an thing dense forest ang duina nom china chuan kha wang helaya in chungan luchina ma se mian shelo chuan kha chu lawom immunity kha strong lo chuan kha chu po lawom atur khamo khania amita hi fel hle maya mizo tong po hi thiam chak khop maya tong thiam chi ni te po hian a riata alomung tak zeta ni mizo tong in kha mizo tong ngat mai khan an ron soi ania amai ro chu tlemin a ria thiam harsa de hlek lai te po kha om ve theya kan soi fia vele lok maya nga chu then khat du dan po ni kan ringa e sahuai kha an manani an research ti na vela khan ram nuayan oma ti chuanin an lova na vel kha an thinki na vela khan thing chunga omani chu an manta I an hlau lem lo ani tura nei ti te po kha an relo sim ta tin mi zo hian tura nei ti hi kan relo lomani jong kut long in an man maya amaro chu sahuai kha tura lo nei na samaya mi pakhat aman tu te jinga mi kha ase ta ni kuta khan ase re em minute ni vela se ni a har hiam boxi a ha hi sazuha ang dewania a riam em mai ni an se kha se betlat mai ni an thon le thailo han ti hlum khan re boxi a ti chon mana ram nuaya thataka foresa ngopui noya chole kha an tumber kha ni a ti chon be ngat minute ni vela se ani tur polut nem viau mai theini sahuai hian azak noya hian tur nei dei mai ni ti hian akun tlat thina sahuai hi a hlau chang te enge ne athin urjang te po niang chu akun tlat thin ni sahuai ni do ang mai ti te po mi zo tong kan nei thin hi akun tlat thin ani hati akun khan he tilai azak noya atur kha avaliak thin ani khatia atur azak noya mi atur avalia khan achil ne na in pol khan tura lo chang ta thina khatia han se chi khan hliam a khan lut ta thina ni te chuan chu pa po chu minute som pangan nu vela khan aron lang chuak ta a achil thli te tla achil phuan te tla a khonga ti khan a thoha a pum te na ni han mangang hle maya chu tiang chuan an oma ro chu van nei thak takin a thilo hlawani sahuai hian tura nei ni ti kha hreta ila ti chuan mizo ten kan man na chan le mitam takina an tha fo thin na chan chu thisen pu ti re nan a mul hi tha ti ngai dan kan nei thina chu ngai dan diklo ania kha riat ran turani a mul hian a thi kha ti re lo reng kha ta mi se po kha na mul kha in da chine mi engting ani in en chinem kha chu a se line kan chua chia kha ka pu chu amul kha a keng chua chuan thi sen chuak omna kha chunga kha da omziom lo kha chu omziom lo an kha chu mi thania adik lo kha chu chuan kha wang sa huayan mu chuan an ngai thwa chu amul chu hi mamonia an ngai thwa mase kha chu adik lo an lo amita hian ram sawang lutuk mu zen tur omlo tin athalak po kan nei hlei thei lo ngar thing on ti in mizo chuan kan soi maya spotted linsang antia asap ming mizo chuan ngar thing on kan ti mai chu atha fia takina la science journal a chua a lu le mai ni ngar thing on he engtika ilang nge athalaki first kalak kha chu 2020 February aluta camera pa first ania
chuan second third fourth level thalak paruk level kan nia chuan kha 2020 le 2022 inkara khan kalak me me ya chuan kha chu November 2020 a data chu ka publish cha ania camera trap vekin me oh camera trap in lak vector ti chuan ani le hemi ngar thing on chungchang hi enge ni han soibel deu tur omem han soi chen deu theim awang le ni mo ngar thing on chu small carnivore ania ramsa sai chi tho chu sanghara ina te berania mase mase a se nia thing kunga thing chu khanan tlanchina le ya chuan kal vaklo kha wang lu tu kha wang camera pa khan an lut wang lutup northeast india pon Nagaland Meghalaya Arunachal le Assam chu an record to mase research chu ama chunga research chu vaklo kha wang record chu claim lutuk mase hi chu fast ania Mizoram kemari small carnivore chunga research chu a fast ania proper research on small carnivore ania kha chu chuan individual parukvel kamu to chuan an population chu chale me ka camera trap thalak en chuan Mizoram a hian thiten species mo mang hlau om ang chi hi kan nga viawem me mang lawom chi chu Mizoram kan nei treu hei kelral le sate le phivok tlumpui te ho kha chuan wang ani an threaten vekani an vain chuan Mizoram hi ram nuai hi an tam berania chuan kha wang an population ni cha khop me ram nuai kan langa awang ti na ni mo chuan mase hela hi an conservation tur hi ngai thwa me turania an vain threaten wang chuan heta traditional hunting hei sapel khat mang chuan an wang don chu kha chu law mani an extinct mai thei don chu sapel church chuan mase tradition chuan kha chu poilo kati angai thwa chu mase awareness hi tak hi pe angai nia voi khat voi ni bel ka awareness siam to mase kha chu development think lang han development lo chuan like remote area kan ti kha think lang khan development lo chuan kha chu livelihood option dang pon nei lo chuan kha chu angai na lo sapel ho chu kha chu an bang thei don lo nia mase sustainable hunting sustainable sapel chu he sanghal ho chu an tam thei ani rama chu no te pan pai chuan an tam dewin no te nei thei ani kha chu kha nia chuan sapel chu he sanghal chu hunting chuan poi chuang lo an population chu cha khovela chuan an cha mase ram sa sai chu an wang lutuk lewin Mizoram anom chin chuan kha chu hunting lo chuan conservation chuan tu acha kho wang chuan tourism po development ni dona ecotourism fel wildlife tourism hel kha chu poimonia development tour ole amita na theyang tokin mizo tongin an soya an soi fialang thiten species kan hanti mang mai hlau om ram sawang to lutuk ang chi hi Mizoram a hian an lo la om nual mai ni ma se an tlem em to khang kha pu turan tam to lo an thalak po ni china kan sui to ang khan an thalak tak ngial po harsa khatiang kha an om maro chu Mizoram la om ve si khatiang khan lo mani chuti mek lai chuan ramwa te sapela ram chu te hi kan sim lei thei lova amaro chu khating ram sawang chi kha chu hum hal na chang kan thia tangai ni ramsa hi anin ang lova hei sangal kan ti te chu no te tam tak tak an ne an pung chak ani ten thloma ten ti che vak thina chung te ni wang chuan kan lo ka pani pon kha chu poilu tuk lovani amaro chu hemi ram sawang threatened species mang mai hlau om to chi tlem em to kan la nei te hi an loem ema heng hi kan hum him that chuan tourist tam tak hetiang lamzir mi te ramdang atang pon Mizoram an ron tlo pha wang thin don ani khatiang kha hum hal na chang kan thria tanga ya kan ram ta na ro lu ni ti kha kan thria ta poimo ni ti kha kan han soi le ni sela athange
Professor H. Taylor Remsanga Hovin Amita Tehian Mani de Loka Khan rule chikhat khovelina record ala nei lo rule chithar kan ti to mayang chu tiang chu an mu chuaka Harpetorius Murlen antia Murlena an mu chuani ani hian Murlen National Park he ne besha amang kan ti to kha ti chuan Murlen atanga an mu chuani wangin Murlen ming an putira Harpetorius Murlen ti ania keini mizo te chuan Murlen rule kan ti ve mayang chu ti chuan Murlen rule hi ne me ni som ni pani khan ne tun kum me ni som ni pani khan journal an publish ani he rule hi a chanchin khongai min hanthil talok che he rule chu kamu mu chu voini velania chuan sares chi te noya kaum wang khakha rule chu ka collect feka ramnuai tangin chuan khakha helaya hi a DNA sequence level ti chuan achi tharania khakhania kan soifia sak le mayanga amita hi rule lam zirmi ani chialova rule hi chu atilutuk lo amaro chu heta sare sti te honen thil an han tian ni hian rule an boi puina sasia a rule muang ang kha chu tila hena hon thleng ve zelani ti chuanin hemi Harpetorius Murlen kan ti ta Murlen rule kan ti po hi voi ni vela mutoni ti chuan heta hon thata a species thar turani ti po khar thiam phachi lo amar chu tila DNA sequencing ten han tia ti chuan an han zir chiang ta a an han thon thata a heting species hi record lo la reng lo maya record tharani ti an theta ani ja lule mai ni Harpetorius Murlen mani lo kan lo sual chuak ti na ani chu amita hian thalak lu tak tak anei thina alomom hle maya chung singa chuanin sap hovina marble cut anti mai amitin marble an wang te ponima na marble cut anti maya mizo chon sate kan tia hei hi Murlen National Park atangkhian athalak la ngai mi lo ania chu August sangni somni August thla khan amita hian athala fu hlo maya alule ani hei hi tuna kan mulai hi amitan sangni somnia August Allah August la Allah ania hei hi publish to ani science journal abo thala lo lang zak to ani Murlen atanga lak masak berani ti kha kan soilang duwa ti chuan ani hian savachi sang tha te la a rule tha te po la a Murlen chunga Murlen sanctuary Murlen National Park chunga nungcha chi sang thla alak te tin orchid hemi nauban kan ti mai chi sang thla alak te ka department nen forest department nen tang kopin abuin ti chu tuna hian tumme ka achu hlana ha lelom tak usetani ani hi tlangwal al mon sanga tuivamit tlangwal ania sarai stian hoya hian research kumthum vel bor lo ti toa research ati ma hian sarai stian hoya hena lo tal tam to shima kumnga vel chuan lo in hel khiat to ni helai hian ani hi via ka tha tina tai ma boka akut chok po tam to khop maya science journal a hian in amma te na shim an publish to he somruklep pakhat atling to a ti chuan amma mingbi ka ami mala asual chu he somni achuang to ni puirem rem tak mai ania chutiang khopa mi taima research work anti nalama chuan ha hremia lo athima war hulawa luidung le ruam rang sur tluna chutianga wak chi chu ania mut hun po hian helawa achang phei chun tho hun an helawa chun le zan hian thak thleng ani deuh ber mai chutiang khopa ma ni na tui chi chu ani tlangwal mon sang kan chuang leni Murlen National Park basin amita ten tiang khanin research an bayani ti kan soi to a ti chuan nungcha wang tak khovela an mang mai lo ang chi kha kan lo nei nual maya an tam to lo ani ma se tlem te chon om to an thalak fu po har sa khop ani to ma se kan la nei ani heng ho kan hum hal thata poimo tak zeta chu an vm mai ani ti chuan hei tlangwal mon sang a po hi Murlen National Park basin tuna hena research akal pui meka
uchang utrok chi khata khan research sa baya khami chungchang khachuna kina kan lai zo tura ngai ta ila murlen lo po aning chu Mizoram puma conservation chungchanga angai dan te tulati na te thane mangai na te soi turin kan bai se ve lokonge monsanga kongen Murlen National Park hi beisatana kan thanchan pakhat kan soi lokonga thil nang ka soi main amun khi atanga sanga baka thil elevation hi sangkhat zasari meter above sea level hemi tuipui zo atanga te sea level atanga te meter sangkhat zasari vel de nia amun khi alango tha mai ni chon Murlen National Park hi kan Champhai district a omania khozol DFO in a biala chuanin Champhai atangin Darkar thum vel kal nin na lan konga khena penga in la jeep road ang hena penga chuan amun kilometer somnga choni ma se konga chet dau heka wang hen o konga chet ve wang henin fura phei chuanin 4x4 lo chu kal thei mi lawania ke hi kathil ti hun chung hi kathil zir hun chung hi thala ni hlawa motor te pon ang kal mai zela bike teng ang kal thina ni kha wang khanin khatia bike te kan kala wang khanin ke ni chu Dakar hel chan ve te kan thleng thei mai ta chuanin kan soi du chu Murlen National Park hi aram ngo khi ala tha ya heda akong hlui vapara tang pohen kalila kalkong ate hianin wahla te hi mu tu hi omle neu zela kongpui a mu toran tam mai ni khi te khi Murlen National Park ti nom tu ve kania chuan Murlen National Park a hianin ka thesi sa chuanin hemi uvom kan ti mizoina uvom kan ti mi kan phuata utrok chi khat tho ma se utrok pa a te zo khami du ta finance chandai ti ho hi an in tha chon dan te an no ta than len dan te le engdin nge ram hnoya enge an ecology enge an khosak dan le an thil enge khati ho ka zir chiang ta ni ke ma hianin chuan chuta chuanin Murlen khi atlanga san na wangin an lui tui de la thiang tha heng utrok phei chu an sensitive mai ni heng utrok ho hi an omna khi atlanga sanga lui te tui thal tui tlem lai om thin ni ta cha chuanin tui te khi aluang ri her me khi ta khen oxygen te khi as tha ma dissolve oxygen kan tiang cheu kha a tha mai ni khatiang ang chi adam thei khani wangin Mizoram apo kan nei tlema antina i khang hobi kha muifang ka kan neya Champhai si zawa kan neya troi tla kan neya Murlen kan neya maro chu Murlen a lo chonin an tui in thla chon na mun hi an luia pakhan makan la hmulawa khawanga Murlen ti kha kanita chuan Murlen han thil nang kan soi lenga ni kan china ambita soita kan khanin nungcha de kan la nei tha me ma se chuti ka ti rual chuanin nungcha khitiang nungcha ho gel han mutur khian chuanin kal hat ve ngai me ma antina ni khata amita po kilometer sompali ten kala ti khanin chu kal lam ringot angin mo an trap camera kam na te ti khan park chungan han luta an kal hat ve me mangai me ta achan chu achan ni bera karin chu king Murlen National Park ate po nungcha la tha ti khi mundanga mi khopui mi te pon kan an ria forest department ne kan koma an man ber anga ka hriat kan soipon khopui mi te hi silai thadeu ne anon lu thin an ti ni a hmuna mi te khi chu National Park an hum hal tha ya an ven thon om mi lo ni amaro chu khopui mi te khi anin silai thadeu te kingin anon kal thina motor thadeu an ne ya hla tak ngopil ril pokal theian nei wang khianin an newi an nok sak beren tia khimini wang khianin tuna amita soitak threatened species kan ti ho khami nungchamang mai lo om ang chi te pokha an suat na se ya kha wang khan population point kan niam chakani entirna saphu te po han soila ka hriat so lo saphu te po hi kilai hmuna khe an tam ve ma an lo mana an sal thini a hmuna ngai po khen an sal thina kezia singhi sanga ten barma sum dong ten anon lei mai thina khatiang ani wang khanin hetiang species hludeu kan ti hemi nungcha chi hludeu kan ti ho hi kan hum ha thadanga ya ecotourism le hemi wildlife tourism hi apoi mo ma achan chu ke ma ni tak ngel po hen mi khwal tam tak hi kan lo thlen ve pha to ni ron mu cha ron anni ho chu anon kala anon muwa thlanon lan du tok engma kun nungcha kuthak ti vel engma om ngai lo antia ram hoyan riak ni pon plastic ti vel te engmani nuchia polhon nuchi an du mi lawa anon kala ti han pon in te anon kaya chonin thala turin an chang chara
thlan lang ko chuan ho mai khatiang the kan zir ve tongai khopui mi te hianin kan nung cha te kan hlut lo ni chuan nakin laka kan tu le fa te tan mu tur nom to lawanga an mang mai do ni ti ha kan soitel du ni